see them trying so hard every night and day to eradicate the debris of my African culture with their constitution. They give us a right to do wrong, and when we do right they say that we are wrong. In African culture, a man must walk up front to shield the women and children from any danger ahead. Now they come and say ladies first because we are educated. African culture teaches me not to look straight into the eyes of my elders to show respect. The system say I must maintain eye contact because I'm not primitive and respect is not seen in the eyes. In Africa, we kneel and bow before our elders and leaders to pay our maximum respect and homage. The system teaches us to stand up before our leaders and elders because kneeling is barbaric and oppressive. In Africa, we celebrate first because we know we are born to give birth. The system brought to us contraceptive to distract our growth so that they can take over our land. That's why today the Chinese and India uses Africa as a breeding ground because they no more have space of birth in Asia. They created the AIDS virus and tell it to black people for their pharmaceutical companies to make money by their visa. An African funeral was free before they came. Today they make our state a lucrative business via their burial societies and mortuaries. Bombo was them. The system is a fraud. The system is a fraud. The system is a fraud. Still I hear them every Sunday contradicting themselves in their teachings through the mouth of a preacher man. Them say I must not call my ancestors' names in praise and worship because they are demons. Yet they are the ones who brought my father to born me. So how can they be demons to me? They are offspring. They want me to call the Jewish people like Moses, Solomon and Aaron. Sorry sir, I'm not Jewish. They say that Jesus multiplied bread and fish at a feast for people to feed. Miracle of God it was called. But when Credo Muta speaks to the animal of the jungle and birds of the sky, they call it African magic. In a village to free his Israelite from Egypt in Africa, Moses played the trick of turning a stick into a snake. He did it through the powers of the God of Israel, so they say. But whenever they displays the powers of the African ancestors by using a python snake to heal the sick, they call it African voodoo. They preach to me that Jesus used ile ka G1 Solima ka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mutisela swilo swa ximo xa le henhla na siku ra namuntlha na ri na vakulukumba va mina la ka homu a 14A va busy no teka mihandzu ku sele mina ntsena la moni mikombeta ku va nga ta ku na tonga na ma la go ditwisa na autolovela ngu that fruits ya vele ta ka vele ti ina ndzele na vakulukumba mi dayini loko aniveri ku na maveriveri ya ku komba wi veka la hi nga ta yi pfalina la ku na maveriveri ya ku va Ripfumelo ra Rasta va mi hembela vanhu veri a mi dyi nyama why vanhu va vula so yeah ava hembi xilexi xi nga nyama a xi dyiwi a va hembi a mi dyi nyama xile xi nga nyama a hi dyi na Russian a ni tani loko va ku nga ku yini xiharhi or munhu loko a henzini body ya yena yi nani va ri i fini like ni nga ku yini ku na xinyama ehenhlekeni ka xin'wana na xin'wana lexi faku ne so xinyamini that's why even na nyama i nyama so xile xi nga nyama already a xi dyiwi xinyamini because xi unclean loko ku nga si nghena xilungu a va lahleriwa ku xinyamini loko munhu a hontile a tlhariseriwa ku xinyamini xinyamini leswi mi ringeta ku swi vula i ku loko no koka xikhafuthini laha xi ri na nyama hambi mo mi kha mi twandlana njhani mi nge dyi a nge heti se n'wina mi khome xinyama mi ta mi te na xi lexi nga fa hambi ku nghena ku xi kwala jarateni ra kwala a ngheni a xi laveki kahle
swi fana na ku dya brother kuloni Yeah. brother see xi endla hinkwaswo yeah leswi I do everything Yeah. Ni le ka ku xi xiharhi. tswalana xi endla leswi hi swi endlaku ku Yeah. xi kula Apula nchumu. xi hlayisa n'wana wa xona ku na masiku mo karhi xi tshika kun'wana luya ku fana na hina hinkwaswo leswi hi swi endlaku ku na n'wanuna na n'wansati ka xona ivi leswona swi hlonipha ntumbuluko ku tlula hina ku a swi fikangi na laha ka xiyimo xa ku va na donki ya xinuna na donki ya xinuna xikarhi a swi fikangi swona swi ha hlonipha ntumbuluko a swi ti lawulangi ngopfu hi mhaka ya constitution a swi na constitution ma vona so hi la na rasta ri nga kona ku a hi ti lawuli we follow the order of nature cause nature yona yi hi lawulaku ene ku na n'wanuna na n'wansati Mi dya yini? so a hi weleni swakudyeni Mi dya yini? Like xin'wana na xin'wana lexi humaku ehansi emisaveni xi ngo byariwa kunene. Guxe? matsavu mihandzu A yi tala. matsavu mihandzu xakudya xa wena xi ta ku yimela a wu fanelangi xi lwela vutomi bya xona Loko mi dya vuswa mi xava yini? Tisitolo, tiboncisi, muroho, stele, Tamala, split. stele. Ene xin'wana vuswa swo fana na vuswa ne a ko va ngopfu xi lexi ko va swo va nqondweni vhele ku hi fanele hi dya vuswa ku xeviwa hi ma swi twisisa leswiyani vuswa swa ha fana na zambhala ma swi twisisa I starch. i starch ma vo swa ha fana na rhayisi leswiya swa ku ko va swakudya that's why a yi tala swa fana as long xi byariwini xi huma hansi ku fakiwe seeds leswo swakudya swa hina. So amakaya la mi tshama kona ma pfumela ku swi dlayiwa swi leswi swi dyiwa handle ka n'wina Rasta mali mi nga hlamuli because n'we mi vuleni ka n'wina egate na swi ngheni that's why ndzi yi ncila wa movha wu ri hala ku na xikhafuthini xa huku laha a ni endle ku at least xi va handle nyana ma pfumela ku swekiwa nyama Swa hambana ku na munhu loyi maku i va rasta i tshama na vatswari ma swi twisisa and then ku na munhu a va rasta maku nsati wa yena a hi rasta yes ma swi twisisa maybe i hlangane na yena a ri ka vukhongeri byin'wana ma swi twisisa so munhu waloye ka that situation bona va kumeka va the best thing i rirhandzu in between ma swi twisisa so and then also it depend ka ku mina munhu waloye i accepte vurasta in full or like nga wini ku va a ti nyiketeri ku na mina I want to be like this na yena a nge tshami na mina kha nga swishi mara maku it takes time yeah ma vona so but munhu i ta va surprised ku va vona maybe nsati wa rasta a khome nyama ma swi twisisa so swo fana leswi i mhaka situation leyi va ku kula a swi heli yeah so amasunguleni ani mbutse xivutiso xin'wanyana ku mi ta ni comment ma pfumela ku munhu a joina ripfumelo lera n'wina mara a ri hava ti-dreads na ivi mi ku ma pfumela se ma pfumela ku munhu a va wa vukhongeri lebyi a va na ti-dreads a tlhe a dzaha a tlhe a va na rirhandzu because mi ripfumelo ra n'wina ri concentrate ngopfu ka rirhandzu mara a ti dyela nyama kwala na hi pfumela because if you love you won't kill you won't support killing ngoma no xava you butchery support killing so that's against the law of and nature. it's worst part ne So- dreadlocks it's a vow must twisisa it's better loko ri mi dya nyama mi fanele mi nga vi na dreadlocks because And on top then- of dreadlocks it's a vow must twisisa o santswa ni dzaha ni ti dye nyama mara ni nga vi na yeah dread it's sort of like tambitana ku German because you appreciate Eh, him, you but appreciate, a true rasta yeah. a nga tlangeli kona true rasta ni la ku vutisa hi ti-color leti the green na yellow leyi na red mara before ni fika kwalani i ncini lexi nga laha i level leriwa Yes, na marasta a hi keri nchumu a hi keri misisi ya hina hi ku
hi appreciate leswi ntumbuluko wu nga hi tisisa xiswona emisaveni ku hambi ho tsema swilo leswikulu komba ku a hi nge lwi na ntumbuluko vutomi hinkwabyo yeah so we let it grow just like we let them plant grow i level ra n'wina leri hi level ra mina leriwa ra rini ta kuma u ri hindza na timoti ra khale a hi tsemi maleni so a na mafurha amarhelela hi le ka beard ya Aaron so like Aaron must have a beard. Hey, sure, bonwe bambi mikatekini swa kwa mna malevu ma kufana na ile kumalavi vane vatila yona komba ku ya okay ayingeneleni ya tikhala leti ni khensa ku vona level leriwani a va ri voni kahle vanhu ra vonaka kwalani i level ra vona leri ri fanele ra khale ku penga tikhala leti to huma kwihi tikhala leti mina nga hlamula ku lowa emhlovo wa Ethiopia or a flag ya Ethiopia okay la his majesty ava rula va ri koho okay so mhlovo leyi ya vulavula na yona hi xiyona ku green is the beauty or nature leswi nga hi xiswona ntumbuluko leswi wu nga hi xiswona vele na yivona na kwala prasini green and then gold i rifuwo leri nga na rona la Africa okay and then red i ngati leyo tala leyi nga halatiwa ya vanhu lava a va lwela ntshunxeko khale na khale ku fana na wona marasta mo tala va kona lava nga dlayiwa lava a va lwela ntshunxeko so lewa ya red yi kombisa ngopfu sweswo swa ku na ngati yo tala leyi nga dibiwa ya vanhu va ka hina lava va lwela ntshunxeko yes ku tatisa la kona la ka tikhala ku na his majesty Haile Selassie loyi ku nga yena a nga endla organization of African unity that's why mi kuma ku tikhala letiwani ti veterana under the flag of his majesty ku va yena ti country hinkwato leti ti welaka laha ka organization of African unity mi kuma ti karhi ti tirhisa this colors ku fana vo Ghana vo Zimbabwe mavona hambi ku ri South Africa yi tirhisini mavona yi lo tatisa tin'wani na ti-definition tin'wani so ku va ku ri ku embrace the whole idea leyi his majesty a ta na yona ya African unity na African liberation because through his powers Ethiopia hi rona tiko ri ri one leri nga tsandzeka ku va ri tekiwa hi va America na va yini ngopfungopfu Italy ku nga yona a yini Romani Queen Elizabeth yi tsandzekini through his intelligence ku va yi va capture Ethiopia loko matiko laman'wana hinkwawo ma capture-wini ma fane ma tlhela ma lwela ntshunxeko so ku hava munhu loyi a nga ta ku i wise la misaveni ku tlula yena mavona that's why we are Rasta we follow on his footsteps so that Africa can be free so that's why we fly this flag high so the world can know ku we own the gold swicelo leswi rifuwo leri va ri ku ri katsa gold na oil na diamond leyi kuleliwa swona gold so you must twisisa gold oil and diamond God yes sir ana mdlavele ku nemeleni ku penga ni kombela hi ya makete loko hi vuya giving you information automation hi vuyisa sweswo emavhengeleni le ka Juwan Solima ka mo channel a hi nge sweswiwani hi tshamini ivi mi tshamini mi wana ndlwini ya n'wina ku nghena nyoka yi la ku mi strike i cobra ma yi dlaya na munhu or mo yi swikuta yi handle na munhu loko a threatena vutomi bya mina I must defend myself loko ri ku swi hetela swi teka bya yena ya ni defendile mina a ko va a ni nge ti nyikeli
ni nge tinyikeli. That one is a very personal question. A hi nge yi tirhiseli ngopfu religion. Okay. Yes, sir. a swi fani na loko i hlongorisa huku No. yi nga ku dyohelangi Yi nga yi dyohelangi hikuva ene wena huku a ku na ku loko- yi dyoheleni Because naturally hi nyikiwe ku heta rima for ku hi kuma swakudya swa hina. Ivi lolo ana ri loloha ku rima ri ku swantswa mina ni teka vutomi ku ni kota ku sustain na vutomi bya mina swirhongo leswiyani. A swi fani na loko mi kuma ku i ta ku ni dlayeni ni nge tinyikeli ku na mina ku hanya na swi lava ma swi vona yona huku phela loko yi kha yi tsutsuma na leswi swin'wana swi dlayiwaka swi va swi kha swi lwela swo tsandzeka ku hlula swi gcina swi dlayiwile swi dyiwa hi malolo lama. swi va swi kha swi nga swi lavi. Swi va swi kha swi nga swi lavi. Swakudya xa wena xi ta ku yimela xi tsutsumi se nyoka yi cold blood ngopfu yi poisonous leriya yi na nghozi ngopfu yi nga va nghozi ka vana yi nga va nghozi ka un'wana ka un'wana na un'wana va makhelwani hinkwawo. so hi fanele hi va hi vona ku endlisa ku yini unless ko va na loyi a kota ku khoma nyoka a nga yi khoma mara a yisa le va hlayisaku kona. a yisa kwala va hlayisaka kona mara mhakankulu hi fanele hi yi remove la hina hi va ku hi ri kona. And eku xin'wana through like as ban we have to use our own meditation, our own mind, or back to like khale or from the beginning. Mtakumaku mina self an kota ku hanya na swihari hinkwaswo swi nga ni lumi must you say. And then ku fika la people of the world like vanhu lava nga koho la emisaveni van'wanyana va ringetela ku swi swo karhi laha swi ginaku swi cinca nature hi tindlela to karhi ta ku se na swiharhi swo karhi gina hi zondaka ma swi twisisa like swi fana okay ni kombisa ku na tinkapa ta swiharhi swi pfalelekini xi dya limited ma swi twisisa hi swin'wana na swo xi cincaku nature leswiya loko xi huma se suka xi lambe ngopfu like example ma vona se swi kumeka ku ndlayini ku va na ku ka nga vi na ku twanana na nature hina self lero rin'we a mi believe ka swiharhi leswa swa ku dya nyama ntsena ku swi i ntumbuluko no cause swi fanele swi dlaya ku swi kuma nyama liya kahle vo va vulelaka ku socialize ka ku hina Na na swiharhi. tanihi vanhu na swiharhi hi socialize njhani ka phati ya hina naswona ku ri hina kahle khale na khale a hi ri na communication na swona swiharhi leswi hambi ku ri tinyoka a hi swi tiva ku ti guide ku ti nga tshuneli laha hi va ku hi ri kona tani ku hi ti dlaya ma twisisa ku va ku ri na ndlela yin'wana hi yi tirhisaka ku ti va kule na hina. ku swi va swi ri swilo leswi va ku swi ri kule na hina mara hi karhi hi kota ku vulavula na swona because ku na tindhawu tin'wana vo Thailand ni vona swihlangi swi huwa hi tinyoka a ku tirhi tinayiti na kama kona ma huwa ku tinyoka ma ku yena communication ya yena spiritual ku na connection liya ya natural ma swi twisisa liya ku nyoka yi twinga ku i xi one mafana yi nge n'wi tshiki ku n'wi luma i khe swi vona ku i munhu ma swi twisisa so it means ka matihlo ya yona Yi vona makwenu. yi vona makwenu they are still in that level of nature so hi ku ya hi leswi hi hanyisaka swona na swilo leswi maybe hi swi dyaku swi hi cinca spiritually ma vona ku va na rizondo ma swi twisisa. okay ma dya xinkwa ene loko ku ri ku mi dya mi totela yini ku totela a mi toteli kahle like swakudya ne i swakudya yeah a ku na ku that's why ni kombise ku dya vuswa a ku na ku lexi xa marasta as long ku nga dlayiwangi laha ka xona ku nga ri na xilo lexi nga humese rombani because swi fana na ma vona okay ni loko nge mi voni nghena loko shopping jamu a need kumbe no la ku Peanut butter. peanut butter a need ku dlayiwa Ayithali. is ayithali matsavu timanga swilo se kahle swimolo va hala ka nyama ka xilo lexi xi ku va ku nga halatiwe ka ngati leswi lelaka vutomi bya na xona hambi ku ri a xi na ngati as such ma ku ma vona xi lexi hefemulaku ku fana na mina yeah xi lexi nga na soul ku fana na mina yeah like swa vuya kwala ka muhlovo wa lowuya wa red yeah a fanelangi hala ta tingati yeah a fanelangi hala ta tingati leti hi ku ngati yin'wana na yin'wana yi fane yi rihiwa loko se yi fane yi va yi halatiwile ena swi kona ku mi pfa mi yi navela nyama
swi nge vi kona wa fanele kasi ya namba nakona ma vona se loko mi endla ti-braai aki miri no mi endla ti-braai ti-bonchis na switulu a ku nandzihi braai ya swo n'wina aka miri kahle kahle jiwani i ri ku nandziha nyama kahle kahle la misaveni a xi rasteni ko a wu tivi nchumu wena swakudya swo a wu tivi nchumu wait until you become rasta i ta swi vona ku nandziha a yi tali ku nandziha a yi tali jiwani a xi rasteni hikuva vanhu lava fanele ku va ta dyondza kona rihanyo madyelo lamanene healthy na loko ku hi dyiwa kuma rihanyo stagini we jump yeah because we are fit and healthy because of ganja and food that we eat loko Yes, sir. xin'wana loko mi la ta vona ni ma vona inani ti-veg ne ti tele ma vona nyama i yin'we ma swi twisisa hina hi dya swakudya swo tala ku hindza munhu longo hi dya nyama yes sir mi nga dyi swa hina ne vuswa and mi dya nyama every day mi dya nyama ntsena every day a mo cinca mi ku na apula i dyaku a mi nga tibanana survive na ma twisisa wi dya nyama futhi na hleka and then na loko hi ri nga ka ri nga languta heli vhiki mi nga helelani na loko hi languta mo ni nga dyi nyama ntsena ni fanele ku banana nyama ra swidyondzeki a ku tshama kona dokodela leri loko munhu a ya ka karhi a vabya ri fika ri n'wi motivate ku dyana nyama nyama a swinene fika va ku tshika nyama i dya matsavu swinene so it means Rastafari we are visionary we have seen ku nature a yi swi lavi ku hi teka vutomi ku hi sustaina vutomi that's why nyama yi fanele hi vabyisa because hi dye xilo lexi nga nyama so hi nyamisa miri ya hina a yi swi lavi nature leswiyani yi lava hi dya matsavu that's why va tlhela va ku rhumela kwini a matsavini so Rasta is visionary from long time ago like na hambi nyama vo mi nyika swiharhi hi ku hambanahambana ni va ku mitsipa loko ri va mi pfala matihlo va mi nyika yona yi nga ndliwangi nchumu mi famba mi taster mi ta vula ku leyi ya homu leyi ya yini like yi nga ri na munyu yi nga ri na nchumu ma swi twisisa ene ta yi pomeriwa hi tinongana and veja yi pomeriwa so nyamanga so hela swi tikomba mara mina loko no dya avocado ni ta mi byela ku this avocado ma yi twisisa ene vona ku na nhongani xin'wana na xin'wana xi na taste ya xona la ene khale ri ku dyena ku na so nhongani that's why ma ku ene kuma ku xo hi ku ya hi nawu a xi fanele xi endleriwa nkosi wa xona wa special wa special family ya hina hi teke hi hoxetela solo liyani family ya baphanya se kahle se hundule makhwiri masirha ku se ya lahla masirha lahla ma hatla ku teka makhwiri ma hina ma swona so swilo leswi swi hetelela swi va swi ri swilo leswi nyameke loko i zi hoxa nyama phakathi ka wena se swi vula ku na wa nyama i hundzuke sirha leri hanyaka okay ene na tihanyi va yi dlaya ku yi kota ku ni hanya ana ayo vula ku lava va like we against those leswi va swi endlaka va dyaku yo vula ku na hina maybe like let's take fana na mina a ni lo tswariwa ka hina hi ri marasta ma swi twisisa mina ni lo va na overstanding ya vurasta ma swi twisisa so swi fana ku na vanhu lava nga chuziwa ka family maybe un'wana ya kerekeni yin'wana like un'wana wa chayeriwa un'wana wa chayeriwa yeah na twisisa swi la ngete ya appreciate ana swi munhu nga xiswona yeah hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa siku ra namuntlha ni kombela hi tlhe hi hlangana ka episode ya ku hetelela because vo tala vakulukumba lava ni nga na vona la i ti-musician so hi ta nghenela ka ya music inkomu